Мавы туслу милли байрағымыз әрбір Қырым татары үшін мұйым ве мұқаддес шей сайла. Қырымда енді 3-ші күн байрағымызға бағышланған байрақ әрекеті адылы флешмоб кечірілі. Ярым адымызның чешіт көшелерінде яшаған ватандашларымызны бір байрақ алтында бірлештірмек, бөле мақсадны флешмобның тәшкілатчылары ос өгіне қойдылар. Байрақ әрекетінің географиясы әп кеңлеше. Түневін тәшкілатчылар Бақчасарай, Мамашай, Ақяр, Күчікөзен, Ускут, Судақ, Тарақташ, Ескі Қырым веке фешеріні кечтелер. Тамғалы байрақ, мұқаддес байрақ, авеленсін дайым ватанда. Башымыз үзре сaf көкімізде yol көрсетсін о халқымызға. Менің байрағым, азиз байрағым, миллетімнің темсілі сенсін. Не де ұзақ yollar, не де yorultucu mesafeler teşkilatçılarını toxtatmay. Vatan duygusuyla yaşagan, milletimizni sevgen ve bayrağımızı hürmet etken vatandaşlarımız onlarga kuch-kuvvet ve ilham bere. İnşallah vatanıma kaytıp gelip hem bayrağımız көтерілді, hem gimnimiz көтерілді. Şu bayrağını ve gimnle beraber çok yıllar devamında ana vatanını tutup yaşamaklar nasip eylesin. Sesim sana vatanım, hanım sana, senden tulsun benim sıcak damarlarım. Ерджи о сесінен bu bizim bayrak gününü hol tutsun. Aluştadan esken yeller yüzüme vurdu. Balalıktan esken evge gözyaşım düştü. Ben bu yerde yaşalamadım yaşlığıma. Toyalamadım ve tanıma. Hasret oldum ey güzel Kırım. Adet olarak flaşmob iştirakçileri her bir köy ve şehir işareti yanında kasabanın kadimi adını yazıp foto yaptılar. Flaşmobны canlı yayında Zeytun Radyosu'nun Facebook içtimai ağında seyretebilirsiniz. Bayrak hareketi bugün akşam Akkaya'nın tepesinde yekünlenecek.